Ripoti ya nkiama ya korona murimo y'omukingo NSDCC ironania antu ngiri kenda mana kenda miongo ithatu na mwanja baina murimo y'omukingo nkuruki ripoti ironania mwembe na chuka ichio chithirite nindi kinya ikiongeleka kana ikiongela kiri chunchi kia murimo yo yurayuthirite nindi ukioneka kunyilia kiri antu bokurubati atika miaka 10 na 19 mwanike twandeto Boniface Mongera na utwa ripoti hii. Ripoti erwarwa kurekererwa ngirwa thirikari National Syndemic Disease Control Council okone manto amuri moja mukingo ne kaunti Tharaka Nithi nio irionania ujo mbere Burundi ne kaunti Tharaka Nithi antu ngiri mugwanja magana kenda mirongo ithatu na mugwanja ibo batura na virusi ya muri moja mukingo itha nkumi njeganio kwa miaka itandatu irithiri na bentu rwakwithirwa begoto virusi ya muri moja mukingo ni thiritu ina mitene ne kaunti ya Tharaka Nithi na mwana mirongo inana na ijiri kana ite 2%. Ndene sub-county cha kaunti ya Tharaka Nithi ojo ni virusi ya muri moja mukingo bithirito bieku kana na gichonko prevalence rate. Sub-county ya Muthambe ni itongerete na virusi biberu na mwana jo ithano yachoke thingatirwa. Sub-county ya Chuka na Mwembe na mwana jo ithatu. Sub-county ya Gamba-Ng'ombe na Tharaka South ethiri na mwana jo ijiri Tharaka North yo na mwana jo emwe. Mnaku ripoti jeriuga sub-county ya Mwembe na sub-county ya Chuka icho chitongerete na virusi biberu kiri nthuki mbithi yakuwa miaka 10 mwaka miaka 19 na mwana jo 50. Mpongeri ejo ripoti jiritana mbere ikonania atiri mungana jo rumire ne kaunti Tharaka Nithi 66 ibo benda na betikere gutumira bibira kubangocheri kana condom na wingi nkoroke mungana jo 49 jo ekoro betariria ntatu izi bakawa baba ibarabe na meshi na bangi barabati kulikanya kugurana kienge nakyo ripoti izi ichokeka kwithirito kwinongere kubwa ntu barakwithira bakende miri yao na mungana jo 58 kwa miaka irithiri ara mungana jo 39 jo nthuki mbithi yakuwa miaka 10 mwaka miaka 19 bobo bwa kenda bwa 10 nabu NDCCC besho bako mungana jo ntu barabakarano kende ne kaunti Tharaka Nithi 23 gaturumu ithanthatu uringithanite na kaunti Emiro iri na mungana jo 19 gaturumu 4. Reporter Ntoshero TV kuma jake ngina ngine kineki mshoni Nairobi mbita Boniface Mongera.